Әнием өйнең нуры. Мәчетләрне тутырып җәмәгать белән бергәләп гает намазын укыган мөселманнар өйләренә, әниләре, гаиләләре янына ашыкты, туганнарына кунакка барырга юл алды. Сафиуллиннар гаиләсе өчен ураза гаете ул Фома авылындагы туган нигезгә газиз әни янына кайту мөмкинлеге. Ә монда аларны кочак җәеп, тәмле ризыкларын пешереп Амалия апа көтеп тора. Күл бирешеп, күрешеп, әнигә дигән күчтәнәчләрне тапшыргач, хәл-әхвал сорашу, хәбәрләр белән уртаклашу мул тавыннар артында дәвам итә. Әнә бүгенге бәйрәм хөрмәтенә Амалия апаның камырлары да нинди уңган. Гаит намазыннан кайтучыларны өйдә кыймак һәм пешкән тәм-томнар исләрен чыгарып каршылау күркәм гадәт. Гаит намазына гаит укып чыгыштан сразу әнияны керәбез. Әнне бәйрәм белән тәбрик итәбез. Әтиләрне искә алабыз. Sen beyrenlerden yani yandaş olay cemalarga kiyiştende yani yana kadar namazı bitmiş tevakkalda her kimni kirip yani yana kalbim çok gitti. Gayet bitiyor yani yanına gayet beyren bilen kutlarga 12 günden tuğan gün anın bilen kutlarga bizden yine beyren kutsa da tüplürka yani yanına tüplürka cılabız etilini iskalabız bütün ne bulan şartlıklarımızla kaygılarımızla şunda isteriz yanında cılışıp ortaklaşıp yani neysen de yine bir cılalı yöndü. Yaktılığa şunda katı biter bütün kaygılantıla şartlı istele, dert istele, kişi siklep gite. Ризыклардан авыз иткән арада өстәл уртасына килене Рәзидә пешергән бәлеш менеп утыра. Ул барлык дини мәҗлесләрнең алыштыргысыз атрибуты. Елда ураза гаетендә ул Сафиуллиннар гаиләсен менә шулай берләштерә. Ә Амалия апаның йөрәк җылысы 7 баласына, 19 оныгына да, туган тумачаларына да, киленнәренә дә җитә. 60 яшь була инде буны. Ну алайда әни якын, әни янына үземнең дә оныкларым да бар. Кызларым, үч кызым инде минем ичидә тормышта. Yani yakın indi, yani yanına atlayıp kile. Kilip şulay konak bulup gideriz indi biz. Biz indi, ana kilinimiz var, enimiz var. Alar bile bir tatıp duralar. Rahmet olsun. Alar bizne konak itip, çay içirip cibererler. Ah itip duralar. Allah'ın rahmeti olsun. Yani yanına kilgeç, şartlanıp gideriz. Soğunmuşa koytup bulmay. Bu bitişim için ebi güne tügül. Bu bitinde eni gibi bizge, zor eni. Biz bit bu egna koytsaganın bitkizip bulmayındı. Yani koytabız evini büyük sağınıp o bizne işek karşısında indi karşılar. Kışaklap karşılar. Birinci sırav evinin gül bula niçik halleriniz? Niçik okullar var mı? Egzaminlerini bilesiz mi? Bütün sıravlarını sıra pişiğe koytudan. Şunda evi için dersin etkinde göceplenem. Şimdi gururlanam. Bu günlerde 80 yaşını tutturuşu Amaliya apa gel hərəkətdə. Yaxınların uzatıb qarşı alıb, anıqları, anıqşıqları bilən məşgilirgə yarata. Alar Amaliya apanı yaratıb qart əbi deyib atap girdi. 5 vaqt namazın, urazasını qaldırmauşı aq əbi isə izgi niyyətdə. Urazalar bitip gitti. Allah'a şükür Allah'ımıza uraza tuttu. Çiksiz şükür verene kilenip sonra şükürlenip duraman Allah'a şükür. İlahi Bəxtli olsunlar, tevfikli olsunlar, uzun ömürlü olsunlar. Kilesek urazalarında şartlık bileketi alıp tutarga, şartlık bileketi alıp tutarga nasıl bir kilesi urazalarında. Rabbim şuvarlarına, Rabbim başlarına isenlik ver, yanlarına tınışlık ver. Kaygısız haseret günler bir Rabbim. Ben o kadar bilmeye koyu haseret bilmeye düşmanlarını yırkılma. Gaziz ver Allah'a Teala'm alır var. Vaqt diliminde şol, vaqt dilim iller yatırışık bir üstten Allah-u Teala. Yüzü kıyaştay balkıp duruşu Amaliya apa bizni de üzünün kadirli kişileri matur tilekler tilep uzatıp kaldı. Onun bu iyinin kürke buluğuna, zor bulgan Safiullinlar gailesin bir uya itip duruşu hürmetli zat ikenine inandık. Bu nurlu yırtqa qaytası kelip tura. Bütün balam yanımda. Allah'a şükür bütünüzü kattı, bütünüzü de yardım ederler. Allah'a koruyorlar, bir koruyorlar. Derecem zor. Elhamdülillah terbiyem zor Allah'a şükür. Şunun için 80'e gittim indi.